Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada syukur maraja tenriang kalau risesena puang Allah Ta'ala puang masoro makkama serisinin atanna makkutoni salawat sibawa salama lori pangulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pacap pureng enrengi Nabi pamulang rilalep bicaran na hakiki. Sini suruh-suruh malap biku angke mana maring kalinga. Na iya lalan nam majapui Allah Ta'ala ya naritu ajapui riolo watak kaleta. Man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu. Na nigin majapui watak kalena. Majapui toni rutupuanna. Jadi si boleh-boleh tak majapui riolo ke gari aseng Adam ke gari aseng Muhammad. Napa niritul latu pak kejapui lori pong Allah Ta'ala. Naya anca jigan na Adam pole ri tanai. Naya tanai pole ri waiwe. Naya waiwe pole ri nurung Muhammad. Narek kori ajapui ni aleta pole ri nurung Muhammad. Muajapui toni ritu makkadaidi narias Muhammad. Naya Muhammad asas sifat na puang Allah Ta'ala. Naya nurung asas sa na Allah Ta'ala. Sifat na Allah Ta'ala ripu tubuh. Sa na Allah Ta'ala ripu nyawa. Naya sa ena sifat de lain naritu. Jadi tak palecengnya te kata. Ajak lalu mupassarangi sa ena sifat. Nasaba upana mupassarang. Masarato itu tubuhmu si bawa nyawamu narik kok mati ko. Mait takik mata jari akhirat. Tajangnya polen na tubuh rilalekek buruk. Sini sur-sur malebih ku engke mana ria masai. Makkede adan atau makke wali. Na iya si tungut-tungun na watak kaleta iya naritu nurung Muhammad. Na iya nurung Muhammad apolen na pole ri nurullah. Iya na nurung Muhammad palindrung ya lepue. Nang kato sa isa tau makkeda na iya nurung Muhammad pak buno na ya lepue. Makkede pong Allah Ta'ala. Na iya tahu rahasiaku. Na iya rahasiaku sifatku. Na iya sifatku de lain dari itu yamua. Na iya si tongot-tongon na tahu gauk na Allah Ta'ala. Na iya si tongot-tongon na gauk sifat na Allah Ta'ala. Na iya si tongot-tongon na sifat sa na Allah Ta'ala. Na iya sa na sifat temas sarangir itu. Narek kori aji puyewe ajak tomapak dua. Nasaba iya tu hakikin na tomapak dua ngengi puange. Iya naritu engka mopa na sengalena. Iya mopa engka mopa elo ulena watak kalena. Dek na pasandre makkada de elo uleku sangadina elo ulena maneng Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Narek ko engkamu pimu mate kakang makkada Adam watak kalemu. Majepude nalatu amalakmu mau ni amalakmu sitan relangi pitu susungi. Sini sur-sur malak bikung kemana mareng kalinga. Upalap banget ki manesa. Makkadai
Na iya napahangi andre guru syariae Allah Ta'ala puangi Muhammad atai. Na iya andre guru tarekae makkeda Allah Ta'ala nyawa Muhammad tubui. Na iya andre guru hakikae makkeda Allah Ta'ala ale Muhammad rupai. Na iya andre guru ma'rifae makkeda Allah Ta'ala muah man nassari lalar risalion. Tapada cengi pappejeputta mamuare engka gitu pada mappejepusok kulori Allah Ta'ala. Asaba iya nai copo na pahangi pacapurne pak disengangi. Nigi kita madece pappejepunna temas sarang ritu Allah Ta'ala. Hari pekenda adai Allah Ta'ala muar itu muat tubuang rilino laturi akhirat. Iya neriaseng bako billah Allah Ta'ala si mata-mata mandendungan. Makuni palolongan atau mandrapi. Iya na itaw kami na ria busungi. Iya ito na tahu maker rewa si salah. Nasaba Allah Ta'ala muewa narekko musukaraki. Allah Ta'ala mucairi narekko mucairi. Allah Ta'ala muleppa narekko muleppai. Masolak ko sila law narekko mupatujui pak kira-kira maja. Iya ne matungka apake asalama kerlino laturi aira. Naya kia ajak lal mutiwi iya we pappejepue rianu masalai. Baraina riale pake burane. Yare gari pake rianu masalai. Nasabak na tandro kiri tu pengalatara di akhirat. Maka dia adanna pandrita supie. Narekko muajepu Allah Ta'ala kafireko. De muajepu Allah Ta'ala munafiko. Naya kia taro ni ria sekapere. Risesena atau makurapange. Narekko dek mua takapere risesena Allah Ta'ala. Narekko ria jepunya Allah Ta'ala. Tapa mekko ni timutta. Si bawa lilata mekko si mekko na. Ajak lalo tabuka iya we rahasiae. Risesen atau bengoe. Ya dega tau makurapange. Sini sur-sur malekbi kung kemana ria masei. Na iya to si bicaran na ria senge sikir tema petu. Iya nari tu sikiri masuk mutama na napasee. Ria setoi sempaja tepetu. Jenek ten rusak rialan na seso siwani. Mat duba-duba palolongan na tawe pole riandre guruna. Pakke guna iya we sikiri. Engkato makkeda nareko mutame na pasakna. Napuale rilalengati makkeda Allah. Masuki na pasakna napuale rilalengati makkeda huwa. Mutame na pasakna Allahu. Masuki na pasakna akbar. Mutame na pasakna la ilaha illallah. Masuki na pasakna Muhammadar Rasulullah. Mutame na pasakna Allah Ta'ala. Masuki na pasakna Muhammad. Mutame na pasakna dek nakke hurupu. Masuki na pasakna dek to nakke hurupu. Si bawa maega paimeng rupa-rupan nasi kiri na napasake. Na iya nareko ripugau iya we sikiri Ajak lala mutahatangi masuk mutama napasakmu. Elok na topa na masuk. Elok na topa na mutama. Ajak muakke lori. Nasaba upana mutahatan napasakmu. Ia muto tumatu sesa kori lalengadangang. Ia muto tumatu posoi kori umur matoamu. Papada musawalak pasirapi nyawamu. Nasaba iya tu napasele pak doko na nyawai.
Nareko mate ki nappa riolo ricabu nappa niritu ricabu nyawai. Na iya kikinna mattung ke sikri ya naritu de nari baca rililai de to nari baca rilalengati. Betuana na iya tu sikri maringerangi. Maringeran lori puang Allah Ta'ala. Napekku cara tak maringerang nareko de nari ajepi watak kaleta. Nasaba iya pari ule maringerang nareko ria jepi watak kaleta. Ria jepi watak kaleta ria jepi toni tu ria jepi toni ritu Allah Ta'ala. Si leo ide nasi kore, si kore de nasi leo nareko mupahangi emma yelokmu. Nasaba iya nai sikiri temak ke hurupu, temak ke sambeng, temak ke sadda. Waji iri ajepi Allah Ta'ala. Naya kia harang iri pikiriki. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rilanna Muhammad, Muhammad rilanna Allah Ta'ala. Sini umat selang yang kemana maring kalinga. Iya wewet tue melok kak pasileleng ki lori di manang mamuare engkaki napajaji ngakata pong Allah Ta'ala upasileleng ki barakka mamulanna pakai sita papuru nareko melok iri pasa sulara papuru tak tudah sepuk ki pasangi. Ajak nari pasari waktu tetota yari gari waktu tudata riasik kadera. Nareko melok ni riso iya rosita papuruge. Ripua dari olok makada Napa ni riso napa seta nari lepi lata mendre. Iya pa nari pasau napa seta nareko pura risio sita. Iya we sita papuru tea pitemaku napa ripake. Nasaba nareko pura ripake patapulo kiasona macilaka. Maduanna mapalo modale ria sosoe agi ripugau. Nareko maelok ki motor rileuta iritai mata hatiwi utti ulaweng yarega loka ulaweng matunrung. Nareko malampe tunrung na taita megato tu daleta. Nareko maponco ita tunrunna makurato itu daleta iya tu soe. Matalunna pak bici na to mate atik kengenge mate napito eula dek na mainga yarga koma iri rumah sakit risampe daculi ngabiona napa ni ripawoninga ridaculi atauna oni beku engkeri watak kalewe napa ni rituri sepu daculinna makutoni rau gau ke daculi si balekenna. Insya Allah lisu tak gili magalak paimang. Sini sur malak biku ang kemanang riama seri Allah Ta'ala. Siku miro riolo yawat dingi upalat turki lori di manang mamuare makke gunai risese engkat tak to pada mata pa. Umilau dampen nareko engka atas salangan na ada-adaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.